Ngiyanibingelela abazalwane lamhla entsambama egameni lika Jesu isikhathi kuyoshaya 5. Bazalwane, njengoba ngipostile lamuhla ukuthi sidabe sithandazela tinto tethu letebiwa sitha ukuthi tibuye. Bazalwane, kunengi lokwendekile etimpilweni tethu. Cabanga ukuthi wonke umuntu lokhona la groupini unako langakusho kunye noma kubili ukuthi benginalokho kwangilahlekela noma benginaleli phupho leli, kodwa leli phupho langilahlekela. Kuthi langilahlekela kanjani angati, kodwa lengikwati ukuthi kwangilahlekela. Kunetinto letiphathekako letasilahlekela abazalwane, kunetinto letingaphatheki letasilahlekela, tinto letifanana nemaphupho. Kodwa lamuhla uNkulunkulu ukubekile ukuthi asesikuthandazele tinto tethu letebiwe sitha ukuthi tibuye egameni lika Jesu. Uma ke ufunza incwadi yaJobe bazalwane, Jobe 1 verse 1, uthi kwakukhona indoda eveni lase-Uzi, bese lithi yayilungile, imsulwa futhi imesaba uNkulunkulu, ikubalekela konke lokubi. Lithi-ke liBhayibheli, Jobe wakhonta uNkulunkulu waze Sathane wanothisa ukuthi no, kunemuntu lokhonta uNkulunkulu ngendlela leyehlukile. Wathi angakwenda lokho, wase uthi uNkulunkulu wende umhlangano ezulwini, naSathane wangena wabakhona kuloyo mhlangano. Kusho ukuthi bantwana benkosi, uma kuplanwa tinto tethu letinhle tiplanwa ezulwini, the devil make sure ukuthi uba khona, uba represented kuloyo mhlangano, kube netinto latishoko futhi kuloyo mhlangano. Lithi-ke liBhayibheli, wase uthi-ke Sathane kuNkulunkulu, Jobe ukukhonda ngoba wena umvikele. Number 2, umnikete ingcebo. Lithi-ke liBhayibheli, wase uthi-ke uNkulunkulu, ngiyakuvumela ukuthi uhambe uye kuJobe, ungendele into yinye, ungishiyele umoya wakhe ungawuthinzi. Kusho ukuthini-ke lokho bazalwane? Kusho ukuthi kunetinto letenteka etimpilweni tethu ngoba tivunyelwe nguNkulunkulu ukuthi tenteke. Kunetinto letenteka etimpilweni tethu ngoba uNkulunkulu asethemba. The fact ukuthi lamuhla uvelelwe timo tangakubulali, kuthi uNkulunkulu uthe kuSathane, ungahamba uyomthinza Gugu, ungahamba uyomthinza Dudu, but ungawuthinzi umoya wakhe, because ngiyamethemba. Bazalwane, uNkulunkulu uyasethemba etintweni letisilahlekele. Lithi-ke liBhayibheli, Jobe walahlekelwa abantwana, Jobe walahlekelwa imfuyo, konke lokhu bekuthi nakwendeka kusale umuntu munye lotawuhamba ayomniketa ireport lebhlungu. Kunebantu labatakuniketa ireport lebhlungu. Labo bantu labo, they are spared by God ukuthi bete batokuniketa le report letawufike ikuvise buhlungu. Kodwa kunento lengiyithandzako ngaJobe bantwana benkosi. Lithi liBhayibheli, Jobe bonke bebefike bamtshele into yinye, bathi lokhu kuvelelako kuvelela ngoba kukhona loku wrong lokwendile kuNkulunkulu. But lokho Jobe akuzange kwamsusa ekutheni ethembe uNkulunkulu. Kwala ngisho umfati wakhe sekathi thuka lo uNkulunkulu ufe. Wathi Jobe, wena ungumfati lokhulumisa kwemuntu losiwula, angeke ngize ngemukele lokuhle kodwa kuNkulunkulu. Kukhomba ukuthi Jobe uunderstanda uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu nje bazalwane, angeke size semukele lokuhle kodwa. Kungako ngihlale ngithi uNkulunkulu akadutshwa noma ngabe uhamba emanyeveni langanani.
kodwa ungawanaki langomanyeva. uNkulunkulu akadutshwa bazalwane. Lithi iBhayibheli kwalahleka abantwana, kwalahleka imfuyo, kwadeda abangani, kwadeda the closest friend lebengumfati wakhe, yamdedela. Kodwa iBhayibheli uliva Jobe nakakhuluma kuJobe 19:25 lapho khona athi, kepha mina ngiyati kuthi umhlengi wami ukhona, noma ngabe tindwo tingangilahlekela. Nkosi yami, noma ngingakweswela lamuhla, noma kungathathwa lamuhla, but I know kuthi umhlengi wami ukhona, futhi umhlengi wami uyaphila. Bese uthi ekupheleni uyawukuma othulini, lapho sikhumba sami sesishabalele, ngiyawukumbona uNkulunkulu ngingokhululekile emzimbeni. Noma bazalwane singalahlekelwa ngilesilahlekelwa ngiko lamuhla, kodwa asati ukuthi umhlengi wethu ukhona, futhi umhlengi wethu uNkulunkulu. Lalela, konke lokudliwa esikhonyane liyeta lilanga lapho kutawubuya khona, kubuye konke ngakunye ngakunye, ngoba uNkulunkulu lobuyisa, uNkulunkulu lobuyisa tonke tindvo letebiwe. Lokwebiwe nje esikhonyane uNkulunkulu utakubuyisa. Lokwebiwe bathakathi uNkulunkulu utakubuyisa. Lokwebiwe tigebengu emasela uNkulunkulu utakubuyisa. Lokwebiwe titha takho, lalela, utakubuyisa uNkulunkulu. Kuthi kanjani akusikwakho, asesisuse bazalwane lendvo lethi kanjani. Njalo uma uNkulunkulu akhuluma sitha siveta lo mbuto lothi kanjani, lalela, kanjani akasuye wakho, kanjani waNkulunkulu wena bamba lokushiwo uNkulunkulu lokuthi konke lokudliwa esikhonyane utakubuyisa uNkulunkulu. Futhi laba kuhleka kuko ukuthi bewunako nyalo awusenako, utakubuyisa uNkulunkulu. Kwakho wena bambelela kuNkulunkulu, ubambelele ungesuki. Lale kunetindvo tethu bazalwane letathathwa tebiwa bathakathi. Kunetindvo tethu bazalwane letathathwa tayobethelwa, tayofakwa phasi ematshe etintshabeni, emigedzeni, tafakwa khona ukuthi ungahlangani nempumelelo yakho. Kodwa lalela ngokutshela lamuhla ngihamba nawe, njengoba unjalo ngikhuphuka nawe intsaba, siya emigedzeni lapho kwavalelwa khona tindvo takho, siyotilandza ngegama likaJesu, ngoba konke lokwebiwe, oh my God, konke lokwebiwe kwaphindze kwadliwa sikhonyane utakubuyisa uNkulunkulu. Muve Jobe nasakhuluma ekugcineni kuJobe 42, muve ukuthi ukhuluma uthini. Uthi Jobe 42 bazalwane, ngisamvula manje, haleluya. Uthi kuJobe 42 verse 1, uthi ngiyazi ukuthi ungakwenza konke, icebo lakho alinakuvinjwa. Kukhuluma indoda leyalahlekelwa ngiko konke. Ithi ekugcineni lapho khona abantu sebahambe bonke empilweni yakhe, uthi kepha ngiyazi ukuthi wena ungakwenza konke, icebo lakho lingevinjwe. Ngubani ofihla iseluleko engenalwazi na? Ngikhulumile lokho engingakuqondiyo, izinto ezinkulu kunami engingazaziyo. Ngiyati ukuthi icebo lakho uNkulunkulu bazalwane unelicebo ngetimpilo tethu, ebengeke azakulethe emhlabeni angenalo licebo ngempilo yakho. Ebengeke aze akulethe the fact ukuthi une date of birth, une date, unelanga nawe kukhalenda yasezulwini, likhona lilanga lapho khona uNkulunkulu ayawuve. The Lord will show up one day. Angikhathali ukuthi uhamba kubuphi bumnyama, but one day the Lord that we are praying shall show up. Lalela mntakababa,
kholwa nguNkulunkulu, methembe uNkulunkulu, he will show up. uNkulunkulu lonento yekuthi lapho khona lithemba seliphelile ubese uyavela. Uma ke ufunza 42:10 uthi uSimakade waphendula ukuhlupheka kukaJobe ngesikhathi ekhulekela abangani bakhe. Konke uJobe ayenako uNkulunkulu wakwenezela ngokuphindwe kabili. Konke uJobe wayenako uNkulunkulu wase uyakubuyisa. Lithi liBhayibheli eveni lapho Jobe bekaphila khona uNkulunkulu nasa waba nebantwana labahle kakhulu. Kude lisho njalo lithi kude lo waba nebantwana labahle kwendlula abantwana baJobe. Ngoba lalelani bazalwane, uNkulunkulu utasibhadala, akunenzaba ukuthi sikhala tinyembeti letishisako, kodwa uNkulunkulu utasibhadala. Nali livesi lekugcina, Isaiah 60:22. Ingosana iyawukuba yinkulungwane, omncane abe yisizwe esinamandla. Mina nginguSimakade, ngiyokwenza sisheshe isikhathi sakho. Lalela ngitokutshela, noma lamuhla bangakubukela phasi, noma lamuhla bangathi awusindo yalutho, kodwa uyasethembisa uNkulunkulu uthi lokuyingosana kuyawuba inkulungwane, athi lo mncane uyawuba sive lesikhulu, bese umqedza nasathi ngiyawusheshisa sikhathi. Lamuhla umthandazo wami uthi sheshisa sikhathi uNkulunkulu. Naba abantwana bakho bafa bafele ebuhlungwini, sheshisa sikhathi uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu bazalwane uNkulunkulu lo sheshisa sikhathi. uNkulunkulu lesimkhondako uNkulunkulu noma ngabe bakuphushele emuva, uNkulunkulu will push you forward because uNkulunkulu lo sheshisa sikhathi. Nango uNkulunkulu lesimkhondako bantwana benkosi, asesimethembeni sithatha imithwalo yethu siyigiqitele kuye bese sima ekukholweni ukuthi by faith konke lengikuthandazela kutawukwendiwa ngegama likaJesu.